Amero TV ngerekera rukerero kuno ile titana mbere kwagira na turi gichuje kya bidato kya mubango cha turi ngeme nkubiri tukadora tukigwatanira na guest wetu ana imotongera bidato tukiona nawe hapa na pale maybe umonete ground ine maybe umonete TV na kyaria na tukadora tukiarira manto kadomba cheki otongeria na watani Boacha County ya Meru ni been at lunch tukadora tukiarira manto jaja gutana mbere na kudidikaja ndikoromi yetu ya Kenya imotongera kuromba kitekia nodimenti bishikongeka nodimenti karibu sana mheshimiwa kama kanyombe kudura akeji introduce na kudura akaria akariba nodimenti kera kamera hizi thank you mono kadura ntubongo atawgeni KTV yetu twendete Emeru TV na nenkirenkethia cyakwa kimutegeri wetu rukiriro mbirigire nukirite boyega na ntukwekwe kwanje bothongi mono rietwo ni mbita wa Collins Murimi ojo warikia kuga indi rietwa yake siasa ria bampete ground imwakilishi ndeganite mheshimiwa ya for various reasons tukariaja twetete next I am a young person na ikijana kurombo tongeria bwa mubunge within Northimenti constituency. Wow. Yes. Collins, apart from Godra no go story the Kremanto jo tongeria ibu Godra daijo ibu opudili daichi or any area kuda ina area yes. All right. Thank you very much. Only at university level ndathomere sheria, so ndi a lawyer by profession, but weja ground mambo ni different. As it is na vijana baraba ingi. Already most of us are jobless. Atukore miara tukaomba ila tu ita freelancing. In my other life ndi a lawyer although ntina kibarua fomo bandi na knowledge kana gotiga knowledge otetiga knowledge tema other than that a few other things that I do and there kidogo to get by but more profoundly I'm a lawyer. Wow. Thank you. Yes. Regarding the impeachment, kana kesi kotini impeachment ya ule wa munini wa rais Gachagua. Ndio umetoka kwa ikipo mono na kulingana na uge kwa kunte kumanya kwamba kutoka ukiaribia tena mto kulirikana kwa senate itombele kutoka ikingati ya njirida ya kirite constitutionally kuita deputy kandidato wa deputy president Gachagua. Constitutionally ampanje aja nontonka like an impeachment ere rigadi tuinyaje yeto yaje kawira nontu almost the same process Senate na National Assembly chidero chekwa sa judicial bodies ikuga na mainyo jajara koti na jo thote full na mainya kadha. For example no yombe ku compel mtu arrested itwije arrest warrants cheja issued by court but no with the National Assembly na Senate no chombinya ku compel mtu mba kugitatea ku arrested tweja ki impeachment is a political process at least at the Senate level ya na kana National Assembly level ya nonto Gachagua etere national kawire etera ndeje ngi Senate ya if you get to the National Assembly or Senate manto ma igie impeachment era bedera bayiri vuaga magamba jare uretere to political area meaning they do not look into the law. The law itiga yero atuterero wa koti na daima antojare koti otega I procedure itete into the political aspect kutega igamba riri ari Gachagua ari ibiri ya impeach yero imbi bagatega procedure ne yagetirwe ikware quorum ke National Assembly ntukweu Gachagua na yero chance ko ekudhikirwa na uyo mono kwina thina nontu tuga in law you cannot condemn a person anad kana tiomba ko gitega mbare ya mtu te igetwe uge bwawe na nuri kana kwe kagita Gachagua ugere akwa ahora kagitau although his lawyers were present na no thikero na wakili bado no eja wa slot ekuchiariria uchitetera na regardless of that itonere mbere kugita rwiro mono Gachagua atwe kanya na tomba kon ikware motiving kana interesting ka driving force ire yarakisha Gachagua mba kugitate kwa anua from all of that said kuna very huge likelihood the court kuga Gachagua ata impeach na njirire bateri no either possible. Yes.
Gachagua kuri ni manzo mwizo kuri kile kaja ndio recently regarding mogomo JSS na kinyaja county ya Meru tujakujirite kwethirwa ari mu kwa JSS barienda kupanda thirikari rumire wa Bokoti bakwirwa bandiko permanent and pensionable and at the same time barira bakuthirwa bakeberwa kire urungamiri bwa ari mu banene ba primary school no bakuthirwa bakirungamira bari bongo bakiuga ibakubate gwetira wathani bobwega kurwa and teachers ntiyo ngebakwiko mheshimiwa kwa kudhuru ukiarire mantujacha na ina mwana ukitegera mantujacha kutitekaje ukiorotithia kiara jarajo kutiteka ya county ya Meru ibo kama no ntu bakyoria kiwe and it is very devastating kaina ontu boina keba mono no ntu thayo rethira rwanyi rwa kithomo tigintu gigwitangugi te arimo te aritwa rethira inyani ni capitation eti utumoya but mantu jaja koni arimo ba JSS ibari na mugomo as you've stated na mugomo jojumene na arimo over 44,000 onto by 44,000 in total kuiba mabaerwe contract permanent and pensionable kuibangi batina contract bado by on jawda wita attachment na ispanite for over 6 months right now na ukikarangu gene 6 months utemenya kethera wikuka no teku were wa mochara jwa 17,000 itefea kuria mtu ina degree 17,000 surely mtu ne etere athoma amwarimu na nyaba ina TSC number they are very qualified teachers indi akariwa 17,000 thirikari neje ruto ira tukona ntu bamwe minister qualification ira nene baina birth certificate indi mwarimu ina degree arirewa ngiri 17 na kuringana na employment act it is an illegality kuandika mtu for over 6 months na contract it defined na high court na court of appeal na yagitrega mbayoga ari mu baba ibe itoke contract iti na clear defined terms bombe kwedera bakeka iro permanent and pensionable terms but kinyera mwankana arua monene on thikareje yetu jaruto atane nkanira directives kenda ari mu bara bomba ku transition okay permanent and pensionable na honestly if we continue this way utiro kithomo ketu gikabwa nontu it is not right kuga uthome athure wone degree wete na andike barwe ne kuona kibarwa ithina it is not right na itukone every day thirikari ne kunenkanira naja ngiri 10 o mtu akera state house panga line ukayo 10 yaku 10 imagine hiyo chomo chara jwa mwalimu for 1 month it is not right nontu kithomo tuiga kithomo ikikulize antu bonde mwana onkeo muitonga but nandi mutoro utumite omba kuikulize mwana uju utio muri ward boyega mwalimu uri atethrinya na motivation na kuitanguki na inkwendo challenge members of parliament most especially nontu boba ina sauti ekwaririe mantu jaja bombe kwita on the floor of the house nyara imojo wetu te akarare ugana kweja na ambassador indi urita ambassador ku class ni ukethera utimo warimo ambassador nei it is to attend nonto tebati kwita ambassador withrote utimo warimo yo most important plus stationary re withero ina yombi kirasine nabati kuikia motion area parliament kaketa akauria bioria akauria neke president ate kwathika watho bore atwere manifesto atwira oninda president Kenya nkahakikisha there is rule of law na nkahakikisha inkuitikiria mawatho ja koti lakini na uriwe mustari ro ambere kuuna mawatho jaja tukisika wakuga kama daimi nabatile kudura wita koti ni kwa ile mantujo chako etederi alimo tuchokero terero no dinini ruano robete kudura kwa mantujo kia accuse auria origitene na Rahim Daud omba kudura ukiuga atiko tingatira njire omakire kwa ile mantujo ja Rujiromeo yes no kiuga ni mtu otekurumira omakana atira murunga mujoma no mukudura review ukebwako kana miao ukita statement ore show of what you are saying ukebwako well Rahim have always insisted ati timtomba ku react yakimantu jaraje bateri react in good time kanira tuitage chonko ni jack reaction weja baadaye kunganga na mantu nandi jazo kirege mwangi jo akanire nandi akeja kwethia uri akwikira effort we are in a chance ku fight mantu ja ka mitigate mantu ja early in advance ja issue je turari nayo emewa so ndirone regoro mewasa bavuga bakuchokera itsari Rahim na ariki consultative tiboiria a county government ko bakiari mantu ja kuitithia these rates na karime theneu ka representative ona karime theneriku
na ikethera atareo na twerekethera na ije ngugewe nonto ja mutongeri uti onto ja bubomba kuendelea within a constituency na urikane Northiment iyo the largest consumer of mewas na utina abari kwa atwera atari methe ni wiwi admission kwa abscond duty kaye kwethera uti umenya nguge kuniriku if he was at that table kana ari representative we ana atwire na atetikiririe rates chaitia na atetikiririe public participation skewed yomba kugitwa anto batomba kwejana views chiao nonto ndona ni anto bakiuga tuta public participation was rushed yet mubunge uju aye no authority kwakikisha manto jajaji jakomba kuthingatiro anto ibakwewa chance kwe out their views. Furthermore inyari tikuitia raimetere ki the wrong forum aomba kuikia ki koti instead of kuikia ki water tribunal nonto if you want a very quick and permanent resolution you go to the water tribunal ojorende ikirie kuginya parliament na kwa judicial authority inya water tribunal is the same na inya jaira chia koti na is specialized to this specific issue nonto ikera wa manto jaja igeroje voega nonto ibau I conflict resolution either around water ko arindi ke that forum to rende on a more permanent solution irindi umba kwethira formulate but atuge mtu naye jawe dus chia bari baterie inkuga iboyega koti ni raombere ku push mewase omba kuchokya rate chia tene bakiure kira tukoria naro kadhure is this solution permanent nonto itwije after a while mewase baina irando bahinyario bakachokya rate na barenda guchokya ko badu nyare imatatu a solution permanent na natiga yekoja kwa oria meyanki yakanire tene whereas as a leader bati kwithira on the forefront of man to jabe constituency yewe wow, thank you. Okay, speaking of leadership, yes. Yes. One of the crises what plan do you have to make sure because right now what plan do you have? Thank you. Ndiguru yechi population empewe mbithi is 75%. Ki over 50 million etweneyo 75% of it are young people ya na most of these young people batene ibarwa thayo kaumara aja urethera uria kuroria matumbe ari urorie na degree yewe nye software engineering first class urethera ina degree yewe accounting mtu akwendia watermelon yeti mtu athomere eta inya mangu eta alliance eta the best of schools agwatai na mbere ruto antu ibo bamweterete ibo ba iboda bodene ibo mama sukuma bara twita mama mboga ibo ba ubaina ma first class na mayiko bakamwani mapema mono but in terms of a solution nonto teariria the na utene solution ja mutongeria imbeje tutegera mono aja Northiment ndachuri au can we be able to empower vijana bara bathomete mpanje na bara bagitite skills iji twita kwaya from TVET obundi na mantu jegeja ja ukaira twita blue collar jobs uka compare na Kiharu ndiona ndere ndinyoro ari tigitere to labor based mechanism instead of tendering niki mutongeri wa kadire nze ono onere ngogira cha ZDF waike milioni mware inyete thira class kemana kikethra ki substandard arafu we empower one muitonga contract omwe but wareta labor based mechanism eji uketa area nini technical institute ojo kianto meru polytechnic obori bana ba graduate temo harimo mpabo twiki area bombe kugita kethera tiles yu bombe ku paint bombe ku tede na fabrication echumiri kwendekana class ine kiu ko ina weja mutongeria okwether with the first avenue ku create employment ke vijana bravo graduate within TVET yachi within area ku secondly Northiment yeje twina industries nyingi mono anjeria ba mafuko anjeria ba silver spread indiga wana raib na ugaba be yachore baberi ni yateta bakadiria nve no twina the power of incumbency mubunge abera babu no tuboy trade within Northiment na goals chenu irerewa within Northiment kabore wana kigena kenu ka revenue within Northiment tuyandika ire ana igana ukaba inye internship kenda bomba kuona experience so mwaka it is not impossible for silver spread kwa ana igana kama kana jairi
internship opportunity bakayitara meri thato itantatu tukarotate tukareta bangi endato yana baba komo baina skill mtu umeweje uri kintu fulani kigitawa kenda nyabiashara enda kwanje akaumari yanje biashara nontu nonere job experience tukarato kitagwa thirdly twina funds kana ile twita mbechi ile cha dirikali ile omba kulobi cha mubunge ukomba ku empower abantu baku chadayo tegete kwina resource center ichi yakinodimenti mona imwe kuntu kumwa ukedri twakiro nyomba but it is just an empty house oteke hoteli ikeni whereas you center age ibati kudri equipped na computers ikedri ina charani kendora kwendolan manto jaje omba kulan na intobinge ojabiu kenda kijana omba kutonyare aka trained na after trained akaiwa capital ila mubunge ombite ku lobby na ila mubunge aina oversight yo kwakikisha nta kwangiri 22 jire jana wa wetawaringa shere cheorira ndio nonto to be honest niyo nyote irakarire most of the people are here nyita bateria so that is my vision for Nodimenti ndienda kuhakikisha both white collar na blue collar youths baraba ombete kudhoma nenya baraba tiombete ukinya whichever level iba kwera bakedra bakeja kaba kedra bakeja opportunity through our MP's office bakona kibarua number 1 na iranku ita kibarua sustainable. Yes. Thank you so much mheshimiwa tukiarira mantuja kuri kintu kombe kodro yiki proposal kodro yiki donde kwasha ndiko kana acha gishinga mbunge kya Nodimenti state lodge nombere kodro yiki proposal kujengwa acha what is what yeah well state lodge golf airstrip bintu bimo biendelete ko proposal ya na my take is number 1 oni ntikurwa maendeleo. I am a champion for maendeleo na inkwenda maendeleo jeja within Nodimenti yetu. But the question is at what cost? At what cost? Na in actual sense maendeleo jaja kakinya nonto indonere ruto etandere abakisi eta vera in 6 months airport kedra yaja naru imyaka igana ninyawategera topography na area imirima na mabonde ojamiru ije yetu indo nokwira apa airport tutangusha apa state lodge tutangusha well into bibi byeja within Nodimenti bikatuguna to be honest but kyurire kibiri tuguna at what cost nonto bari area into bibi in connection of kwethia Nodimenti kama aja tumba kwithira twina city twina city rate turarira chia mewas ikayetatia ikayitia land rate oreaga ikayitia ko mwene nyomba landlord na tenant bonde bakai nyu economically urethera tha Nodimenti we do not have security jayego indirari kwa mama kwitwa Joy sare tabiro mama karaje twe imurungu aramuchokerie inde yakyajo inamba nyomba iba omuya within area like Friday ikurayitwe transformer we na mirandera gakoromone wayitie kambakia it is not different na tetukarira mantu just state lodge within Nodimenti daire tutina security atutereta state lodge kontu kutina security raim na tuire what is his plan before tukinyera utwakikishe twena basics nontote wetake these secondary needs daire basic needs ya security health general ivina intojabi we could have take it hard for we need to ensure that those things better chase us then we can start speaking of a state lodge. Yeah. Thank you so much. Maybe development plans can priorities chagua agenda jambo pangito kwa ukiunga kati na gezina hiki. Yes. For the past few years rembo mwita kwa tigitine kanorora liku atoba kwa kitembelea karibu Nodimenti. Ibadri tobakirira round bobo ibadri tobakinyere kanondo bobo na ipo one of the agendas chagu get watu in the first time book All right, thank you for that question na ampa mbembuge philosophy kwa ka moroto jo akajura mbijite ajuno Nodimenti oni ndiuga taking Nodimenti to the next level no menya ko ibongo na beiromba kuri bakauga taking Nodimenti back to its lost glory kariwa glory iriko tumi tenario twiri no kwendo tuchoki instead of idra ko tonya future yetu na ampanje akarugonoka uri andera wai kwari na mwana auri nginari mamine kyo kiruga samaki umegita maitajairi amira wenti yeto ori ojogu ori ojo ya muira unika pan ka kwaka akanyi iyo mana ngita maitajagana jairi nkikaranga indi nyako ina kipande ke nene indi no gita samaki maitajagana
jairi narwa raim no akweja na ambasari kweja na ambasari iko gita samaki maita jairi narwa raim antwa twera yake ikwaka ablution block kana bioro chukuru kwaka turazi tumeto kaino ntoskuri nyingi chi dilapidated ate yake ite na kwaka few administration units chia chigo. Other than that responsibility chiawe nombete kwidra arekete buru oni moro tojoa kwa jumani tena kule kinanda chuenda chuli kuma toko na NGCDF 2004 ewi miaka nkurukie 20 mwaka naro no dimenti twena less than 100 schools raim we na magashua we na mandera mbirikene kwirasi biteki. It is very unfortunate over 20 years inyambere rayimeji kwa rina ungi na iterengo gewe indi naro no tukwaria kwe chukuru itegete eteyaki we arrest bati kwira teuga meru primary atukongera itiangoroba kinoru atukongera itiangoroba kambiti i laboratory tukwaka inyato ananuka tukogenyisi mimpu tukogitate tukongera ku iyo development but the minute to atoraja foundational issues no ntukwe no mbechi kwita tutekwerezwa na mutongeri leyo is not a good steward of mbecha chiawe na maendeleo then uti development jaiu moro tojoa kwa ikuidira woni ndatonya kama niyo kazi kedera ichukuru tunafanya once and for all tukadiranya na intovi basic tuanje kwa area next ila laboratory tuanje kwa area next barabara iri turamigitire grade level inyatu gato kwenda kumi expand tweja rutererwa ige health ndero lidra bado raim ateko geteira to kwita legislative agenda non to in as much as health has already devolved and the county government indigra Meru County especially no dimenti itu togo kwa monono ndwa cancer yet raima teta parliamentary onto ito kwenda cancer center yetu idreja bolstead tomba kweja winya favorable terms from the Ministry of Health iliko to favor tomba kurigetinya research tomba kureta medication tomba ugita mantu jegeja jau at a very subsidized rate. Mubunge wetu is still quiet na nkwere ontubo akurigaria mono na aro kadule mubunge amuchara George wa milioni mo no menyesha agita kanuku ategi toki manje kyambe chorimo ende raia jawo jawoni oketa naro register sha wira rete kimanje kyambe chori kya mwaka junde mubunge aina wendo bwantu bwawe naro abati kudira kinyire parliament awuria ke mubunge na mwananchi no muitonga wikona kanota mutonge iri jawo ayita kanuku mwananchi akidira rigi toki manje kyambecha he should be able to speak against that nauge aja no dimenti itokwenda favorable terms itokwenda extra funding itokwenda derikari nene itonyerege te research emenyeniki tuina cancer emenyeniki tuina ice spikes chia diabetes na milimo jaiwe chukari but he's not doing that those are some of the things yambikirite nkorone na nchiri tendemo tuangeria nda tonya no dimenti eje nkaitanguge na njira jaiu na nkaomba kodera nkiki ya miswara jaiu na area parliament tutegera mantu janto betu. Thank you so much. Kwa na biashara wao pato kwa yana koromoni. Baba ingine kwa pita kudroba. Mudira mino TV kato kudroba mwerekele kwa mpendo kudroba atokea na kanyara kuna kandi tuchoke tukeje mitango. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja.
Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Anuje no waranire no bichi cia Meru TV na There FM ukaigua kuri ontoboti ukugweria kumakire programu iria igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimu gukurukira 0140 794 142. Meru TV, chionere mwanya. Meru TV twetete na mbere na mubango jwa gicunji kithatu kia turingeme mbere tumba kuthura tutireta break kana tumba kuthura tuki ipa mutambone kidogo kidogo itukumbeta tukethera tukiaraniria na mheshimiwa hapa na inkumuraia kiure kikie biashara bathoko ya Gakoromone modern market no mbere kwethero yakwa na baba ingi bomba kuthura bagitonithwa ku but still kuri na baba ri bakuritango gichiao outside kana rotererwa roadside nontu bakuthura stores chiri few na ingi ni expensive oke bakuni boreko na baba ingi manyi bokurukira abantu jaja licensing taxation what is your take kana imantu chiri kokomba kuthura kyarira ureja mtu tegerete kutonya utongeria ne na togatigiro komba kuthura kitethia akari baba. All right, thank you. Gakoromone ontu bwa mbere siwijeria ni bati kwitwa ni umbite kwethira kyarira igitarira jamono nontu bati kwitwa utomba ku expand thoko yetu yombonenea nontu tuga iji one of the biggest markets but in reality uketau condition ireva mami beto baba beto benderia au nekiao mono ya second thing kurikana Ruto na ombere kweja Meru last year auga Gakoromone ominenkera million 800 nawa amigwetere amwa general auga project ijiri ichiakonenkera jeshi chiombo complete in less than 6 months waambira kethera ko yabundi gona Gakoromone mwanka narua it's over here kuma kwa ari mantu jewe na Gakoromone utikintu kiombite ugitwa narua iji wayetera ruterero ronge othoirwa county in terms of ensure that utheru wa Gakoromone bweyo nini ira twita drainage chiombite kwethera chikigitwa rujiruka flow bwega inyaruterero itombite kwethera turite muno nontu akari bari kararuko bari karandojine kwaura kutina drainage na sewer systems injega kabisa ya na thirdly urethera uti security Gakoromone ithoko ira tukuga ati ne bati kwethera ina city tukwenda kwethia city ibati kwethera 24/7 itibati kwethera ingawa inde ari uti tangu gimo ankatha inya okejera wi mikora inya lighting uti lighting injega utakujua na mikora uti biashara ukaita bamami bayinga baitha imu ibanjire kukonja mirigo na ndama bana nandi as a leader aria mutongeri aguthuganiria antu beje uria nkuthuganiria uria nkagita Gakoromone oni nda mutongeri aria ontu bwa mbere
we need to beef up security yetu na tuka increase lighting yetu kuhakikisha mwana biashara yare akaomba kuendia 24/7. Secondly, mbechi tukwiranga ichiji 800 million indigawanikira imateta aringa metha ugugo tambire mbechi ichijite. I will need to do that mbecha chije kenda tomba ku expand market iriko area antu bara bayinjirene baumanjirene bombo utonya thokone nambuge ujo nontu imbona thirikari thaima mantu bagitankari wakithira bagita public participation kethira ibe na expert bategaira mantu ja kinywa ja itanguye nontu theme na ndi wanjirie kwa thoko engoroba ijire ithatu wirigire mama mbugo urenda yare barabarene na yo customer nontu mbumite oni ngogine nkakurukira njukia mbuge kwa mbugi ntiti engoroba ithatu mbitojo kiambuga nare itukwenda tukiaka thoko ire twire twine ithugani uri umutwe nontu no wake kigoroba antu bare gutonya nontu nawe atonya understandably itengoroba ijire ithatu ationa customer utigia kona tugiaka thoko ire we need to have that in mind. Second thing, ukategera antu barabende ire twita perishable goods chiomba uthuka na rwiro muno na mwana inchi akagia asara kana muindi ure yau akagia asara inkwenda thirikari yetu na inya yare moni nkagita ndeja tugete industrial refrigeration ari agakoromoni kenda mwana biashara athiria kwendia akareta nyanya chiawe yogoro agekira ariko au rokire akaju and it can also be another revenue stream. No ire mtu kareanga thirikari chiringi 50 gusto kana that nkoroke utanyanya chiangiri chithoka ikiraja tori ikiba binyo tuko nyanya chiaku chi fresh na mpoka chiaku rokire ojuki wendi ugategera kaira ende baga koroni barambirite ndake yetu aja uti parking umwana inchi aketangare batona agwika na baraba ingi beka undeke ijire kanji beba uteka bautunyanga imbeja chiaku abamadira nandi nyinto biri okwijite kugura wanyenta utegura kairi mamore okwendera atigwa atina mbechi iri arindi thonkuma nontu you can only park by the roadside uti parking injega kumanisha mtu ejite gakomone ugurangarewe amitiga ira nare stage nare total kana amitiga ndere ngene bwa marigiti nare ati ombotonya yoga koromone abo keri into biyawe atina stress ito kwendenya gakoromone ira tumitegera nata itombo gita parking injega tugita security kedri police post iri yara gakomone twakikisha ina officers bakugana ina equipment chia kungana na drainage yetu ni infrastructure gakoromone niombete ukinya a very good and city status level tukuga city. Thank you so much. Tukiangalia mantu ya insecurity na kumbeta okumba kodoro kitaji insecurity rutare roka koromone. Speaking of insecurity, most in Nigeria rutare ronothimenti bakorera ni insecurity. The other day, did one of the salon aliambia kuga atumba kodoro ageko kompora roterero makutano the other side no oranto bakoba umera leto kediria mtu nyombe kuna tonyere na yinto so kulingana o gakore no gwapo bwinge bo insecurities nikora ninge mono wote wateke kana to komba kodorokia kikisha okunyi insecurities ekwangaikia kariba makutano. Thank you. It is true insecurity ni ombete kwedere kitu inyiria mono akariba no dimenti na inyiria ora imeta mbendrum chiawe na ndinya chino ana inchi baurira buru inyichi chimuremete tiga wadinge atere iya wita bedroom zime mushinda kabisa na mbuga no ukojere amandamano wonete kona chiyonde baiturare na mandamano jadatu from last week to now baire araidie barabara na manto jauja insecurity. The only way we can be able to solve this insecurity issue mbere itwambe to beef up police stations cheto na tuombe to decentralize tuombe na datu ina base to komba kuhakikisha number 1 infrastructure isa sawa, number 2 na personnel kana officers bakungana au number 3 inyaure au kwa akiri inyinto birabo chia kendi equipment chia kuitangoge aina chio kendi nyatwenda ku hold mtu rimanda uke police post to komba kuyi to ko mold mbi in remand jare muirene otiolda nto bairi non twitiza very small cubicle no mu inikire mutindo ya to kombo gito borichi bara nyaba kiba ina motivation to be able to beef up security area una gukaria antu ba area yu boijere mantwa lighting ndibira okaringira kona are mujini kwina gita kimu kuma umathiro jau jayau wete kendi nya wita kumira jawite tendere ngibo akaga ithioro imundu ari utekuruka thaijire ndakachi muiku ya biki ireja chia kuinyira ungeta bari mtinyantu imindo nontu kwina mundu batare tukomba kwira tuke beef police post area na kutoka follow up kuhakikisha kwina lighting mwamba atenda kuija werune atendo kuinya akionekana tukaomba kwithira twigito along no dimenti yonde no maya to reduce crime rate
but tuga it is better to deter. Na to deter, what do we do? Tuga tegera imbi gutuma inyana ba nontu ibetu inyamba baba to ana betu atuka abamena ibetu imbi utuma most youths to be honest imbi utuma bomba kwethera bakita ke kwiya bare baingi ikwaga ibarwa mtu inaachia ribaje twe mtu ina madhina jariku na ndiye kabidi eteka akabeche naja na atina akona jakona jatina otherwise nontu atongirina baba bare baiku batiwo support vijana baba ko there is a need onko mbugire tukianje program iji kureta programs chia kuguna vijana baba bona ngugi inde mbugi ojo time is quoted inya vijana bare bakwaga ngugi it is no excuse kuita kugita crime you cannot tuga ndi na pretense kwaga ngugi ambite nkagitate kayinye mtungeta nontuge kiro tairi na community ya gwate kugitira mob justice na utiona rujurwa rwaku finally mbugi ojo kadubire atongeria bare tuinabo no menyibo bayi mostari bambere ku promoting security thaitega Kenya yonde inyote gyontu bakarira no dimentire opposition bariaja turi promote culture egonism orithira thai mtu arenda kati arita cyo gikosi kiawe kia vijana bawe abeta guns bakamata miregi bakamata ibanga na imindo bakaithira ibo mukaria na kenine eventually what will happen vijana baba ochoyo bakethwa gun bakauga ai toto gite gikundi ketu kya guns meru iji ukethana ndine ukatels chianjiri haiti kya anjiri ate tukethira meru twina kateri nye ithano o new county yetu ikathira new Kenya yetu ikathira politicians bendereo promote gunism so it is up to them and we have to call them out tobere adi we will not go this way ringa campaign kuna siasa kuna theory ora tuonaja na America cheringo we can also be able to do the same tombe kwa assimilate mantoja jare yeah. Okay, thank you so much kiri mantu chekia roji apart from kudro kesiri rombete kudro kiumiro cha mewas kuri na ruterero ruinge ntere chegitimbine ntere cha kuyaja makutano other part of municipality bakorire iwaki boroji bakiuga batina roji what push will you take to make sure roji rogokinyera karibaba Meru town? Well, ukategera water reticulation kana catchment areas chetu ira mewasi ombako druroji ija kadhita na kadhita ne athirire kwa riumae kana miurire tumba kwitaroji ire mingi atha kadhita ne awere tija kitambo na population yetu nayo Meru kiukura kwina antu bakwija immigrants bakwija Meru kwitwana tuchiaro population ikunenea demand roji ne kwitia which means mutongeria aina ithuganyo rirega kiantu abati kwakikishinya roji kana sources cha roji nacho chiko gitate ikwitia sawa like 3 months ago indire NPS akiuga akunenkanira dams ithanthatu Kenya ndatega na excitement ke list yo nkicho agankiuga no nkona kamwe ka no dimenti utinya kamwe ndirona kariku nandi ukarigwa nandi mubunge atikethera atikwariri onto jabu tugakura atia na anko editor utegendera Nyaki East utege Nyaki West utege Nyantima West most of our wards Nyantima East most of our wards ichiarimi na arimi bari yantu baipidi mono na baina potential nene nyego kora na nyagutonga through kurima indi bateona roji rwa kurima throughout the year bari mana mbura yagitukire especially ka season ka karathire last year December bagambecha na irio biaura na mubunge wetu na bati kwira ichio ria what do I need to do as a leader kenda antu babombo gunika bonai bona roji ko woni ndi na muchancha mukonda mutongeria no dimenti iji I will ensure by the time ko embere ekuthira nkethira nko make progress kuhakikisha no dimenti tu kuona dami nene ireka supplement mewas na ini keroji kiwadire tukona twina arimi muno kendi agriculture yomba ukura na utonga buchoka. No, thank you so much. No, the maintain the to carry the largest town kana tuke Meru town no the town area nene na barabara ni watu batere kuzwa tukiona the beauty of maendeleo, the beauty of infrastructure and everything barabara ya moto kelele na barabara ya kuma Meru kweta maua ni kuri na mantu pollution ilio ya jam uketheria barabara itiko itekereka ikanyi barabara ni kuna ande chaos between the matatu na tubabi kipiki. Now what push will you make to lobby the Kenya baba baidaro bakido de kaka barunga mbele tekudone kibo barabara kana Ministry of Transport utigera ba kumba kudro bage kinyaniria barabara anteri nuntuni kweri bypass komba kudro yikinywa cha county ya Meru. Yes yoma itweri tokwe ambecha cyako aramia ba ume ari gitimbi gikumene wejo the way ukurukire gantune igwate kamba kia ite umire kemo nare
barabara yu ni ari ara mwethwe duo na yombe kwithire kigitwa good standards na itwa imbecha andiga wanate mubunge wetwa akirire mbecha yu chiomba kugitate chiomba kunywa nthi. Furthermore barabara ije kuma mutindo ja kangangi iti mugutano main road witi umire kemu ya amongst barabara ile uru abati kwithira ejeneja mau roads na kira kia urire ilobing ya bunge betu na kweja na political pressure kenda barabara ile omba kwithira itea ikiomba kwithira kieja duo dikaramwa ikanenewa itumbite kwiro iruto igitari nene thai ati nakwenda ku expand kuma na area makutano na area sagana na area ejo the way ikinya mugutano jojo etu iombe kuita maua indi nintona progress atanje in fact barabara yu makutho inajo jama ingi jakarema na bareje banje kuneka tumbi makutho indi nti kuona rai na ntaro ni muigwa akitetero ntujabu ntaro igwa akironga mera ruto warega kugita manto jaja meru tutiganwa na ugo we every day kuga tutam thirikari yetu no kuga tutam na bati kwariria manto jaja kuinyiria no thimenti tukate city muntu kwari twina barabara iri na congestion ure na ate tuka city some things tukwarire mbugire turi ari manto secondary togi nari iguru whereas primary things chiaja tutiombete uchitegera tuhakikisha tukaribwega ja tori bano thimenti na ndio uko what is one take to make sure watonyege utongeria neno toka mubunge wa gishika mbunge kana thimenti what will you make sure that ukwaraniria na rwangiruro rwa barabara kana rwangirwa Ministry of Transport utigira ukomba kwethira make sure na barabara yu ukomba kwethira ikingwa makutho jau ikwagirithio bwega expand na antu bomba kwethira bagikenera well twina agency that chia barabara twina kera na kuraya na barabara agency uchi mandate mwanya ja barabara yu main tukugira ibi bati kwethira yekena na mubunge abati kuita akalobi through Kenya akomba nontumbeja china ara tayari mbechi ria gitacho tira chiki CDF iwabati uthingatĩria akahakikisha mbecha imbi ikwejanwa ikwethira chi appropriated ki budget chiugita barabara iria second thing I'll need to do kwimbe iunda gweta mau roads iria twaerwe I will need to go mbori biuria pertinent mbori abarwa tukwewa mbecha chietere na toni barabara kietere kone ingie Kenya tumanyi no mbecha chietu chietere niki chietere na yari allocated no ntikwari na ubatu bwa barabara iriku eu thirdly aja mono kwa contractors ayo nkwenda kuinyiria urithira bara tukwita bongogi kana bandiki ngogi yu mtu arewa bilioni imwe kugita kabarabara akewa ko imikora yaja ntimi gweta imwe thirikari ni mwene yo kweja na ngogi yu ya mwira nchokeria njara nchokeria guoko amuchogire for example milioni 500 in cash akita kenine barabara araye gitia 1B aina milioni 500 na kwenda gita baita mikora ingie mwiti mtu agatigwa na milioni mbuga 200 nawe nakwenda kwikirewe na muko kuwa kaita karobecho ka barabara jakangindira onere ka kunikango ara kithoka kabarabara kau kwaura kakathira konde kwa at the end of the day what is the cost to mwananchi itorusire 1 billion tukuje tukaya tuna barabara 1 billion barabara itege makutho for the next 50 years but in real sense after 1 year kabara kau ikathirire kwa ukethira mwananchi arikara itonyambi mouko na niombecha che mwananchi chiora na mbigwa murimu mnonki ona ndienda kuhakikisha during my tenure any work ikagitwa within Northimenti na chiringi yoyote thirikari ikagitwa to the best possible standards na irombugire taking Northimenti to the next level kethiri barabara turidhigita bareu the best standard tukagania tukema baba yewe atukugania tukume arami tete atukunika madhinya tete ko ino tutagita bwega tuchokera atukwaramia kirasi atukwaka ngoroba tete ko ino guteka kirasi ko ino kirasi kiko gya cracks that is a vision. Okay, thank you so much ntuba ugebobo wako mheshimiwa tukiretheria mantuja maingi kuri mantuja agricultural sector lazima wethoro kuri na mibango ekubangite kukiria most of us aje kishika munge kana Northimenti na even at Meru at large toba kodura tukeji toni the kile mantuja farming production baba ingi bethoro bari arimi how will you make sure that tukomba kodura ukiria arimi baba? Thank you. Actually ndendo kuchokia gita rira mo inyaki bake to some extent. Kenya yakore no ntobwa agriculture. Kanira inyato etima cottage industry ya. Ukethira mtu nakore mapambewe akaomba kumendia akaona chiringi yewe. Ito ari nyaki wande ndere bagitu. Kira keja supplemented textile industry ngito ari nayo nyanyuki.
kwa mukario no thimenti aomba kurima pambewe akeneka gitu ikaomba ku process ikaikona na arika ika process into ketheringo for example ya but mwankira na rukategera rutere rwa rwanyirwa agriculture kana imerinya bira turima irumbite kutejanirwa muno umubunge wetu intwara iria imbasare kirasi barabara niyo ahari kauriru inyango geje nge agriculture in as much as it devolved under county government aina uge nonto ina legislative agenda no influence policy ika favor county government na ika favor murimiowe onodhimenti ito gwetera mantu jaroji je mantu directory mubunge abati utonga i directory andawe nkaumba kureta drum of which kioneko yakwa kureta drum nodhimenti no menya murimi wonde nodhimenti akugunika akureta utonga njewe ketherimu ekura aratinda au akarima tuchukuma twawe inyo ntuko akene ka tuchukuma twawe market twachiringigana atawona kamutu atarara ure arindira utema ko you evaluated poverty njeu okombo utethi anjaire ku njeu. Secondly indikana igitare yakira itoye mubunge ndere sodimenti naombere kutetera antu bawe baomba kwitithirwa beye marigo na bare grade na ina irigo na nditha ayo ithaira okay na mira withaira marigo ajokera uko kuthongoma na mbona rori chuma Nairobi mwikwa kuma Nairobi akirori akeja abokera marigo jawe akaitia yo na Nairobi murimi akanenkerwa ambecha no ntukira itu nacho irire antu bawe thoko aomba ko negotiate ona thoko injega na abanenkera grade injega irigo ko antu bare bayi empowered raimu etu imbiagita utekio kabisa mantu jarimi amenyamazia oni ndi na kioneko kya kuita mbariri ketheri kawa ketu ketheri injugu karangire chiri mawabo wage yaki ketheri ima ikwachi ndere tukurima ikwachi tukahakikisha murimi number 1 aina mbewu injega murimi number 2 aina supplement kana inputs chia ira tuita agri inputs injega chia kurima na atiku inyiru nya kuona fertilizer kare traffic fertilizer second thing atere kuhakikisha oni cha mubunge inko negotiate nkachwera arimi bakwa thoko kethera ina Nairobi kethera inde tukahakikisha arimi baina thoko kenda akirekia kurima ujo waika kubokera into mndene jwawe akeja aguriro ubiketa kethera ina Nairobi ka Mombasa akona kigina kiawe. Yes. Tukerire mantu ja kithomo CDF bursaries kana ire chumba kuturikira ngero kiria ritwa achiari baba ingi ba complain kile nyume yao kujuririra bursary uketheria most of the secondary school balitia fees ya 40,000 lakini mbia chiri kwamba kuturike kinyera muchiari ni 3,000 to 5,000 of which ni to kutedia half okwethe school fees you nato kwamba kuthiro getigira kani percentage ile kugatigira ukurenkanira kiro rutere rwa bursary kukire kithomo kiri aritwa. Yes, ankwire a fact mubunge yetu last financial year aiwa 92 million na kiwa 92 million ni about 50 bursary but irombugire arigita gikoyoma itajaire thaire na kipani kinene thai nancho kimpeja an example na kiaru nontuyo constituency ratu kuona jaiti teboega kiaru ndere ndindinyoro ajuka kigina kiu kiawe kionde kiambecha agatuma chukuru kwa utimo chiari eta kwawe kujuriria karatachi na urikane ukigera ambasari eu inazima chazi njega ukayinga ndukeku ukayinga kibaro ari ukukariwete uri kabonda ka 50 igana awitetera kwa CDF uyichoka uri kairi na utematha kwa ukethera jantu gwe uja watangirie ku ugirite CDF mbasare ngirijiri kwa at the end of the day it is a loss but at the same time kwe mwana ndere kiharu awukirire nyina thambye mwana kambo kana kari kawe amwira mami baba itachukuru mwana agita chukuru ethere mbechi ichi arirwe nyina kaithe na weta kurimia utigira tachietete kujuriria kwa mubunge ire nkuinsitrai mkaregete kuthugania ategera kuraje ita mwana nothimenti kiwa batu bobo amwethetie nkombo embasari in my tenure ndamubunge na imbije nkamuru bunge murungo embere na kariba ko banothimenti bwenderete ondikira na guthikira moro tojo wakwa oni ndenda kuhakikisha obatu na ukombo bubu wakwita kujuria kiratachi kwa mubunge wiromba ambasari nkwita mbecha nkajuka yankatuma chukuru direct furthermore at the national level inkwenda kwita ntebo bill kuga niki omubunge ati tunywe o million chia wethate ke million 50 ije inachio million that ije atunywe twatunya Kenya tukona around 10 billion twatunya bunge bonde tuje governors nabo tubatunyira baicho chia ambassador inyabo 10 billion Kenya yonde president mutunye 10 billion tone atoto of 30 billion no manya twina 30 billion to kuona free primary and secondary education mocheri aturia inya kingotore
Thirdly, kauria bioria pertinent. Mbodi nekiruto tukuona in less than 3 years now spend 89 billion na maindiu raim na mongerere through supplementary budget last year mbecha ingi au vile aeja allocated lakini tweja ruterero rwa capitation itukuona mwana arewa chiringi igana o mweri na raim atikwari imbio tethete mwana u ukanenkira disku thaiba rire ya 13,000 per year wete kwa raima kunenkere basare ngiri ithano watigwa murigo jambe chigana tengiri nyanya ankwenda ntu bako itubu buthikero ntu bubona bona atutora ukombone nankwenda kubwitau twita the next level rambugire taking no dement to the next level wewe ngiri ithano utigwa murigo jwangiri nyanya uri mingiri nyanya mwaka jundi thai ukeyaru mtu arire mwaka chiringi 1500 inyukethero utike bara uketheriga kundi wita my sister ukaga 500 twatamu uteaga inya witaga kundi ka kutema ko ukithomo kikwija njairiku njairia mwana uri akuthoma amubunge a engineer aita ukyanjairiku njairia. Thank you so much. Kire manto jeke otongeriene what made you kana what makes you different from other candidates tunotosha kishigo mbunge kia no thimenti kuri na baba ingi buba chumirite na baba ingi nuko na beno ritobore abena mbesha na iba kuba kudura baki tonyanya nao but you yourself as a young person ukankamwa kutonya kinyani nkamwa kutonya rotongerene bopo ibe kukona ore so different kana kinya ku inspire te mono kutonya tongerene bopo. Thank you. Quite a number of things ambuge uya na mbuge ontubwa mbere buru ambijite kuona within our constituency it is time we got a different group of leaders here na ontubobonda budhuganirie even before 2022 ibo alinga in my mind ndategera atongeria kaliberia tuona na ndategera maendeleo baraba turetaira nja batuturetaira ndona it is a zero sum game utike ba utugitira ndauga if I am to be a leader in this constituency of ours there is a need to do things differently na irio nkoko in philosophy we taking no dimenti to the next level anko yengerekano yatongeria betu baraba ingi na kaumuka no tuko in aspect nye ku inspire a new group of leaders ugategera naru agabana betu ithe ari chairman njuri ncheke wije DG ithe ari councillor wije women rep wetu Kailemi ithe ari MP North Imenti wije our good ambassador Alima Mucheke ambassador to the Netherlands ithe ari I think me I don't think I'm wrong ya ukategera atongira baraba inge baumite onja oiria ko atugatora kwike ororijo ororea na tuteona mwanya tutora kwikirio bare na tuteona mwanya. I want I as a leader to be very different from Antubaba kendi nyambo mbako inspire mwana ujo akuthoma moni ati no ume family yanke na ukamutongeria na ukatongeria boega ugante kona mheshimiwa John Paul antu beta kiburana au mirenje itena kintu natega utongeria bawe na reterete antu Chuka University Gembe campus na bakirite KMTC ugante kona mumia assist Peter Salasia na mantu jaja maingi aikiti antu bawe bu thonge bakugwirwiwe inkona itwaikire mwari Linet toto aimo ari ongoge ari agwangiri ithandatu pa month ya niki nkuga mantu jaja inonto mwanya jwa kwandenda kuhakikisha oni this is a mentorship trajectory kuona ni kamutongeria vijana barabe nyume ko no bagite no bombe kwa tongeria boyiri mono burabo tumoni mbidandi different from the other caliber of leaders to nabo oni intena interest ira wethera wina ukethera mtu ai driven by private greed oni ndi driven by rankwita public good then interest yago chiadingatira nyumene nare onto bwambere I public good nonto keja kwitira antu bakunguge boyega kathure do you know kitiki ukakiritin nande ndotegera na siasa baratwe nabo Kenya yiji baraba kwitanguge boya boyega nanguge yawe kabariri batitinde igorengari kuga imbuyi ari now wananchi bakuga kazi nafe tega kangata governor omuranga umona ngari ne igoro maitaga na ki campaign but look at his work na ne ko chiareria na antu bare umenye bakamwakura tega ndindi nyoro ijaga natinda ngari ne igoro indi atongira baba titanguge abatinda ngari ne igoro kuga inkwita twera wakizuri cha jiuza kibaya cha jitembeza. I want to be different in the aspect that owning kekira public good mbere before mbikira any interest non to the minute public good kwa hiyo mbere kwitanguge na ndombo deliver kiantu then into bibinge kwenda for example kura mero mpamutongeria akatongeri nyamiro eje someday they will be able to follow suit boida to na finally
kwi into ja vijana tutora utetera muno corruption kanireta wankukumano kwi into ja vijana tumba kaire kuomba utetera muno ira tukwita meritocracy nawo kwithira uteo kithirikari kana muntu kwandikwa ngugi nontu no qualify akuna inkwiro ategera thirikari ukethira kwi antu baandiki nontu the only qualification is a birth certificate no kwithira inya kwina nepotism na favoritism kithirikari je na kiatongeria baba na bwa muthia urithira atongeria baba ngugi yao ikuringira mutongero president saruti we moria munene ina imbito kusainira narua ina atukinya mwananchi nkingo narua ndienda they very different from antu jau mbakikishoni kima regime kukethira kwina accountability openness mwananchi akamenya imbe chigana tukona nothimenti iri tumikari ko iba uba kwitango gihe uteto nenkaira ngo cia zindie vitonga bikai tuga ati ngo gine witika na turegu na muntu umwe we arrest mba ko yatwegu na project imwe society na ntura eu Thank you so much. Tukirikiria no tunkona mathai chetere sana. Kuri na one thing kana let's say not one thing kuri no tuburo titirite akariba no thimenti so far umba kuthiro kikin trust yao uba kauga Collins kana murimi 2027 tukethira tukimuchagua as the MP of North Imenti. What so far have you done for them to gain their trust? Thank you. Kiuria kiu ikiuria vijana tuigawa ke tuinyiria muno especially batu tutonya siasene nontu antu bara baingi to be honest batumira that question utugita maguru urithira thai bara boromba itibi baina mbecha batora kubecha na raba becete na plan yo most probably kweja kore ingi chiaja chia CDF ukethira nanjiri ugitabara bara nanjiri onenkanira pipe nanjiri onenkanira ngiriye kana tunisene nanjiri konenkanira matenti na itemirigene nontu we emewe yatumira as much as possible kenda se kiwambi ketekeke aomba kweja kubecha ende kijano yote aina ithugano riega aina leadership kutongeria antu baba kinye kuraja no menya ateona kingotore kya ugirira antu mi pipe ateona kingotore kya kwira antu kabaraga gategeti mu bunge nkaya gita ateona inde onija kijana I've decided to be different in as much as ntina ikomire yakwa antu ndabugire nkatumira mutojo wakwa na kanyo kakwa onto bwa mbere January age itwari na crisis yari to kwita grade 10 na Ruto yajaga ibete nyabatena uniform ende beta mwana agatindau ateona gya korea nonto principal inamwitira bya korea gwe otenao mwana uri akagwa stress akagitate aka drop out of school ninkurikana kita nankyari ina chari ndaerwe ana twanjetia ntore kadita kidoka gashuwa ndayewa ana 05 ndero ana baba batano batumbite kwita skuru yet they are very needy onindera antu bako you know what I'll do ontina ambeja chibo bathomithia indi nkatumira mutwe ndaomba kwithira nke mobilize community eu ndabera tutirimanent ko fulani ngire yakigiriki yakwa kimwe ogweja 50-50 ku ano menyana bo ibetere skuru na today they are in school and they are doing very well onto boyjere last week ikurare ya transform undagweta untore tabiro iraombere kuiwa mubunge wetu after 3 days atare ukinyau the last time he was atare ukinyau ari na ntubawe abera akekira pressure keke PLC kenda transform umba kugitate kure twaraka nontu ko yobe bagererikanywa bero transform ikeja nyumemeri gana etantatu indaombere ukinyau kwa hali ya dharura ndandikira akariba ubarwa bomba kuita nayo KPLC na KPLC the next day neombere kuija na yagita size assessment thaya tubaete biumya bire batuchokire transform eriku eu area eu ko have been able to use my voice ja kijana kuhakikisha inyango geje nkuromba inko muyeta in my own capacity in as much as ntina sauti ntina mbecha rather kenda mbonia akaribano thimenti ati oni kentumbagete i government mandate una prerogative umubunge wetu inayo nkamiona ntumbeja kwitango geno thimenti eje inandibu kugandindinyoro aburigara. Okay. Thank you so much Mheshimiwa. Thank you. What's your final message tukomba kodera tokirikira mubango chetu? Ibwega muno no mpendere turomba karibano thimenti ego ntegete tafadhali ontubambe burankwenda ukuromba narua imbije kwekura ikweje ikegora wano thimenti eje yetu na imbije mutongeri uri kuna bari ko bakweje ugura kura iki na indera abaere warning ndabera nkaba kwetantu ko cenderete bendera yakweje uju na nkaomba kwandikira ABC barwa no that is voter tampering na iyi an illegality na irregularity tubati kone ikigite kadhai ndendo kurombi igwe mutegeri yetu no thimenti tafadhali na giteo kinene nkurombe ukendie kurewe kuyoruiga irwaku kurewe kuyo gateria mioroto yonde ndina yego kuguna roje omba ukinyanira do not tell ya vote no tubwa chiringi kana 500 kana nyoka ya million
utibati kwende kureku ati uketanje nero ntukwimwe jaura tha itukwita tukethera utindawa ati itukwethera tutina roji mewa straight chikwiti itukwethera chukuru tutina mbeja chiuthomithia indi na tukwita ukende kureku na the minute twende kuri ukumanisha mbeja iria tweja no thimenti kagitatia ikena manonto of voter base will go down. Some individuals bakugorerwa kura. Kugorerwa kura na iyo ntumbitete ndachonera metho ja kwa uju na ndabathingata mwanka au bakwita ucinchirwa kura na ndamenya no agucinchia kura iriko yu na ndi tukenika kura cia no thimenti na kigena kira tubati kwa thirikari nene kigite atia kiname no ntukwi mutongeri yau aije atigwitira antu bawe nguge na naije bawugiti wanta na ndawe kaka import ba no thimenti amwe warning batu no thimenti atutatumika hivyo na ati interfere na our development onto boijire oni ndombe muthikiri wetu jakijana oni impenderete kuinyira na impenderete kuija kwaranire nagwe mutegeri wetu nkiuromba umbe ugwata mbaru kenda mbomba kwike no thimenti to the next level na oni again insistende na ikomire ukwa indi nkakuromba irandu no ntuimbije no thimenti ije yetu it just needs mtu innovation injega na itegwenda mtu atena miuko yemirito i vision inje na utombo burito audugani kuraja na nuntuntina makomi orenda nkauromba irandu ri yaibo itubu na imbije wampe irandu ri wampandiko mubungi oku irandu ri unkadire ya 2027 na maendeleo nonto wewe ndarike kuga deni yaibo muno yaibo. Thank you so much mheshimiwa wetu. Yes. Na nguguchokera nkatho and I wish you all the best. Thank you. Hope in the next interview ngetho ngigwita mheshimiwa Odimenti. Amen. Murederia wa Miru TV no tugikira gatanta kiri mubango jwetu nkatho cia mwanya no ntugo wa mwire kuthero kirumira Miru TV kumaria twambanie na baubwe kuma gicunji kia mbere tukimurika mangatheti na nani tukwithirwa tugikira katurumo kana muthiaji wa mubango jwetu jo turingemeni ri torako kamita kathura wa mburugo tukathura tukigwatanira na baubwe ona ya kinyogoro nkiburetera nteto itharia 1:30.